Kerala hedunoni arada datanun ke narunsanun ke tinisidamu televizhine programeti baranun ke todohane jinko modo tredo ke shemani delili kasmiyo. Loosidde galtinore gibrinu teknoloji ragunni horonsidhe loosiransanni woyyaawino laalcho laashira dandeetinno wodnaalsha baalanka wahalaasha hasiissanota sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma pirezidaante kalaa Desti Ledamoo wachi pirezidaantichu massagonni hawaasi gaangaa woradira badalate gidinno deerra to'anyo assinoonni akaawulxidhaanu to'anyo tamaanyo tarunsino tittiro aanana gadini qixxeessino. Waradaho Saama Ejersonna Gallo Argiso Ollu Bara Baatolos de Galtinori Baatote Qasiisonni Tantanote Irkisante Haaro Gibrinu Hayyo Horonsidhe loosiransanni laalchu biife guma aanno deerra illasi to'anyote beeqqaanora xabissino. Saada ittaa ikke gede gonneano kaase loosidho yee yuuriyaano yannasira limmo yinaa badalcho shiimare ullate ana tagabaare ikkite haadhannona hakko haadhannaaf innise haadhe ise wixoomu yuuriyaa kayanni mitto yuuriyaanna darate woroo gaa daappi tenne yuuriyu yannara lameenna takkulewu qasiisote maasaasine mitteenna wudhine kuuko ita kandeemokki gede yine kandeemo gede mittee wixinone mittee lawinto mirzara gibirenno eennae limina badalcho yannasira eennae mare adhe eenna abbe wixe Mazia lemina setun dapi tutto kuntalanna dara talle dummote ledena en ridirono ledelae ganoma kuntala giddonni ledde duutu eta taete ledde bitu aminni ontale ya kuntala hette Waradunnihu qarugashaanchi Kalaa Birahaanu Ondamuhu waradaho tonne kume ale hektaare baatto badalate laalchinni diwantinnota kule roore hektaare tunaa onte olluubbara baattote qasiisonni loosantinnota ikkasee coerno qoqqowu gibrinu biiro sooreessi Kalaa Mesfiini Qarrehu ontayna honse kume ale hektaare baatto badhiisu badalate laalchinni loosantinnotanna konni giddonni ayyerete gadi soorronni limiina shoole kume ale hektaare baatto ana loonsoonni gidi horote gobbaanni ikkinnota coerno. Badheesi yannara badalatenni ontayna honse kume hektaare aleenniti laashinoommo konni giddonni limiina shoole kume ikkitawo badala ba'yo tenne akkawaawera awaasinna borrichu gaden'ne wixawo daafira onkoloysa bocu gedensaa wixawo daafira gede'nitewo badala ikkite gattiyo hakkuy gedensaan xeenuno no daafira yuuriyaa maadaabara lendi bikkinni laalchunna laalchimma lophitannaati la'naa hee'noommohuna xa kowiicho la'neemmohu giddo mittonna boco mitto woreyohura wossananteyo mirtewutiyona shiimare ajishshiyo mittonna hektaarete mittonna boco wodhihura roorsitiyo mittonna lame kuntaala hektaarete worihura roore uutiyotaati la'naa hee'noommohuna shuqunate loosono garunni loossiyo kuni dammuullano kalaqantuta dammuullano gargadhate looso garunniiti loossiyohu konne loossiyo daafira garunni woyyabbiyo gara hadhaa nootaati leellishahu. Biirote laayinkinna irshu handaari sooreessi Kalaa Kifile Shaashuhu makaanizde doogonni tiraakteretenni horonsi'ne loonsoonni loosinni hattono dooraminno wixanna madaabara waaxotenni horonsiratenni laalchu biife leellanno gede ikkino yee kunino dikkote hembeela magatisannoha ikkasi xabisino. Aጠቃላይ tonne kume hektaare ajeena loonseemmo yine tiraakterete ka'noommohuna 7 kume ikkitanno hektaare tiraakterete loosate dandiinoyi. Rosicho aate ledo amadammohunni balanxe ka'neentinni Ethiopiyu ETA yinanni Gibrinu Transformation Agency ninkeeletu halamatenni balade ka'entinni loosira manna hitto asine ka'neentinni wolqansa dhaawa hasiissannota egenne hitto asine hasiissannota konne albaa loonsayi dangummo looso magari loonsayi keeshshinoommo horonsi'nayi dangummo giwaateno baattote loosino maricho lawaa even konni gedensaanni horonsi'neemmo ikkirono hiikkuweeti likke ikkinokki hiikkuweeti so'noommo yitannota missing element yitannota faranjete afiinni hakkuye bande ka'neentinni qajeelsha hasiisaata ammanne latishu loosaasirara kunne qajeelsa une konni qajeelsi gedensaanni latishu loosaasine yanna adhite tiyootena qajeelsha adhitu gedensaanni baattoon amadde loosse wona yineemmota hayyo xaqlaallanta agronomic practice du gedensaanni qaxxita dage ka'entinni ollaa daganni ba'e dagan hattaste qajeelsitawo gede uyinoy techo እንግዲህ ዳአቶte dangeena la'neemmo gede la'nummota አጠቃላይ ትራክተር horonsireyo mannaati yinoonita agronomic practice garuu loosiyo mannaati guma tikikkiletenni wixa dooramino gona madaabara hakku gari hakku
ላልኖ ጉሚ ጣያ ነራ በተለይ ዲኮተ ፎንቅ ላይ ተይክሮ ከባደ ደረጃ ሲልተ ነው ኦሮንታን ጎት ኢትዮታ ሀተ ሄሻስ ፎሎ ቆላ ዳንዳታ ዲኮተ ይሽራ ማንደስ ካነ ኩኒ ሚተ ኡሚዴራት ላንኪው ኡሚው ሰገለ ኡሚንሳኒ ዳንዲታ ነው ደር ኢሊሻተ ኮኒ ላሽም ኮን ቀጠለ ካደን ዲኮተ ኢሊሻ ኮመርሻል አሰደ ኮኮ ፕሬዝዳንት ቺ ከላደስ ለደሙሁ ግብሩኑኒታ ወያብኖ ቴክኖሎጂ ሆሮንሲደ ባቶተ ቀሲሶኒ ሎሲድኖ ባቶ ሎሲደ ጋልቲኖሪ ወያብኖ ላልቾ ጋምባ አሳተ ፌፋታኒ ኖታ ኩለ ባላንቲ ወረዳ ኮነ ወናልሻ ሐላሻተኒ ካጀዶ ሚንጁ ወልቀ ከላቃተ ሎሳ ጋርታኑ ይኖ ወለከ ኖረ ነሙራል ባን ታጋ ይኔ ኖ ሞጋሪኔ ቾይ ሃሪዮን ሶዳሪዮ ያ ናቶ አታቴቲ kunne garita dangela nemote kay dorete hawasi gangawi waradira lowaga tashiyano cetla no mohu kayn masu masa battar no nota tenne giddo la nomo tata sidami giddo teno miti manota amfoy tenne miti manaf aratte gidu kunni gari amada dandino teknoloji horon sira dandino eda frati madabara garu horon sira dandino eda frati sagale la ato gideho dancha gide a dandino eda frati teknoloji te ima kuika ano jawante lo sasi satati kwe dagge horonni la ne volevano akko deri halashate miti na he no mohuna ninke drugiddo amande hananfo moloso injo he duwateno udume wolqate ale ikke huna hogiwa amandoe garin gumudeno taati kenno mohu kabika ne takuika alonse molosono hitto asne losa sisa yanorano rosicho adda dandino garati nohu waradu gashano no tate keno gidda mandeti ledo balunku waradi deeti manu laage dasna nomo layu balu kay umisi waradira mare mateye magutiyo yaano hewise te yore wonshraw gedenna sidami giddo sorro abate asne nomo sharro rore gumalaltaw gede as masagadan disaw dukan laoshe kalaqateti no mona la no morichi danchalo ወራደተ ጋሻኑና ወሎታ ጆላ አኖን ሰቢሳ ተዋኞተ ገደንሶን ቂጣብኑ አሳው ባተለራ ግብሩን መካናይዜሽን ሆሮንሲነ ቀሲሶተ ሎንሶን ሎሲ ላልቺማተ አና ሶራብኑ አይካሲኒ ቀርቀሪን ሰራ ሐላሽተ ሎሰተ ሙርጭራንሳ ጮየድኑ miidiyuuriin shubbaa gobbatenna dagomu lophonna soorora luphii maqeechaa gododhitannohura halalaanchonna ikkado mashalaqqe fincatenni eeggonsa fulasiissanota xawinsi Wolayittu televizhiine lemina shoole saate biddittote finco jajjabba mootimmate sooreeyyenna dagomu bisa leeltino afaajjetenni hanaffino odoo qixxeessino Yoosef Fallaaroo tittiro kayinni aananno garini shiqqan. Dagate bude balchuma minjuna politiku amuratu baqarunsate zonete gashotinna daga qinabbe safidhinoti Wolayittu televizhiine lemina shoole saate biddittote finco federaalete adda goli mootimmate loosu sooreyye dagombi subbanna woshshatu assinonni wosinna leeltinnowa fincote daawatoanyu assine gobbate geerri maassonni hanafsinsonni amma'note annuwano gobbate keerira kaaliiqa huuccitino. Televizhiinete looso risaanchi kalaasee banaaniu mitte daga wole daga ledo suwimmatenni xaaddannonna dagomitte politiku miinjunna kalqomu xaadooshshe boowirsidhanno gede assate miidiyaho jawu qeechinoosita hegersine Wolayittu daganna gashooti ledo halamme Wolayittu dagomu televizhiine urinsoonnita xawisino. አንድ ቤተሰብ ከሌላው ቤተሰብ አንድ ህብረተሰብ ከሌላው ማህበረሰብ እንዲሁም አንድ ህዝብ ከሌላው ህዝብ ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ከተፈለገ የራሱ የሆነ ግንኙነት ወይም አግባባዊ መንገድ ያስፈልጋል። mitte daga wole daganni minju dagomittenna politiku xaadooshshe suwimmatenni kalaqidhanno gede hendirom babbaxxitino hayyubba horonsi'nanni kuri mereero miidiyu uurrinshubba jawa qeecha godo'litanno dagate mereero mittimma kaajjishate gobboomu sumimmano kalaqate dancha amuraatubba bowirsate loosu xambenna xa'mamaanchimmano halashshate miidiyu jawa qeechaati godo'lanno kurinna woloota horo hegeersitinori Wolayittu daganna gashooti umisi afiinni televizhiinete xaawa urrisidino ያበረክታል እነዚህና ሌሎችም ለሚዲያ ያለው ዘርፈ ብዙ ፋይዳዎችን በውል በመገንዘብ የወላይታ ህዝብ በራሱ ቋንቋ መረጃ የሚያገኝበትን የቴሌቪዥን ጣቢያ መቋቋም እንዳለበት በመታመኑ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ተገብቷል። Televizhiinete boordete laayinki gambisaanchi Dr. Mesfin Biibisoo Wolayittu televizhiine dagannita ayimmate afuulophonna xaphoma ikkitosi kalqete egensiisate loossanota kune tennerano beeqqo assitinore galatino. የመረጃ ተደራሽነትን ለማስፋትና በመረጃ የበለጸገ ህብረተሰብን ለመፍጠር ያላሰለሰ ጥረት እያደረገ የሚገኝ ከመሆኑም በላይ ዜጎች ሀሳብን በነፃነት የመግለጽ
መሻላቄት ቱቂሻ ሐላሻተና ተጁባተኒ ጉትኖ ደጋ ከላቃተም ጀባሸሮ አስናኔ ነው ቀንሶቱ ሄዶን ሰሩጤኝኖ ከያጣዊሳኖ እንገደም መሻላቄ አፍራተ ቆሶንሳ ቡጣንታኖ እንገደኖ ሐላላድሎ ሰሎሳንቲኖ ቱቁጣዶ ሹባ ዲሞክራሲያዊ ሄዶ ቦዊርሳተም አዲያ ጁባናኖ ጎቦሚቴ ሱሜማ ከላቃተም ዳጋቴ ቡዴ አፎና ቡዱ አሙራቱባ ሀቶኖ ወሎታ ሆርኝዋ ማፋመተኒ ገተሳተም ካጅቴ ሎሳ አጋራንታኖ ወላይቱ ቴሌቪዥን ነው ተነ ፋጀተን ሌሊሻኖ ገደ ያጋረም ኢትዮጵያው ቱቁጣዶሽ ቢሎኝ ላንኪ ሶሬስ ይገዙ ተስፋሁ ባተላቴ አስኑ አሳብኒ ቱቁጣዶሽ ኡሪን ሹባ ዳጎሙና ጎፓት ሎፖና ሶሮራ ሉጲም ቄችኑን ሰውራ አላላንቾና ኢካዶ መሻላቅ ፊንጫትኒ ኤጎን ሰጋሩኒ ፍላሲስታኑ የም ጎባንያ ቱቁጣዶሽ ሴራ መረርሲን ነው ጋርኒ ታጁባ ዳጋቴ ሊሻ ሲሰኑ ነው ይይ ነው እንደሚታወቀው የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን በመላ ሀገራችን መገናኛ ብዙሃን እንዲስፋፋ በተለይ አንፉሙን ተገደ ኢትዮጵያ ቱቁጣዶሽ ቢሎኝ ጎባተ ጊዶ ሚዲ ኡሪን ሹባ አላጥታኖ ገደ አስተትኖ ኮርካቲ ሚዲ ኡሪን ሹባ ጎባተና ዳጎሙ ሎጶና ሶራ ሉጲ ማቀቻ ጎዶልታኖ ሁራም ሐላላንቾና ኢካዶ መሻላቄ ዳጋቴ ሴራ አጋርቴ ፊንጭታኖ ገዴት ትኒ ሴኪተ አጋራማ ሲሳን ወላይቱ ቴሌቪዥን ሙሊያና ጊዶ ናልሹ ፊንጩ ሐናፈን ያና ሁንቱክኒ ለሚና ሾለ ሳቴ ቢዲቶተ ፊንጩ ጊዶራ ኤአሰን ኒንከ ቢሎኝ ዊዶኒ እገናሚሻ ወይሲሳኖት እጅግ በጣም ባለስልጣኑን የሚያስደንቅ ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ እዚህ ደረጃ በመድረሳቸው ለማመስገን እንወዳለን። ዞኔን ነው ቀርጓሻንቺ ዶክተር ኢንድሪያስ ጌታው ወላይቱ ዳጎሙ ቴሌቪዥን ዳጎሙ አፊኒ ነው እኮ ወሎታ ዳጊቴ ተፉባኒ ሐላላንቾ ያኔተና አማኖሞሹ ኖሰ መሻላቄ ለሻተኒ ሮሲሳተኒ ላቲሻው ካከሰተኒና ቦሃርሳተኒ አቶኖም ጎባይ ዲጣዶሽ ካጂሻተ ሎሳኖ ታሳተ ጋሾቱ ጀዋ ኢርኳሳኒ አፈማኑታ ታበስነው ተአማኒ ትክክለኛና ወቅታዊ መረጃ ትክክለኛ ውሳኔ ላይ ለመድረስ የሚያስችል አይነተኛ መሳሪያ ነው። አማናሞሹ ነው ሲታም ሐላላንቾና ኢካዶ መሻላቄ ዳጋቴ ኢሊሻተ ሚዲው ጀባ ዲላላ ፉላን ዞኔትና ቀርቀሩ ዳጎሚ መሻላቄቴ ሐሳቶ ካሲ አሳተን ቴክኖሎጂ ያናንተኒ ወያባን ዳግኖ ተነ ሄገርሲኔ ወላይቱ ዳጋ ሐሳቶና ጣሙቁላተም ኡሚሲ አፊኒ ሎሳኖ ለሚና ሾለ ሳቴ ቴሌቪዥን ወሬንሶም ጎባተና ካልቆሙንታ ያናሲንቾ ኤገኖና መሻላቄ አፊሰኒ አፊዳኖተኒ ለዶተ አማሩ እንግሊዘቴ አፊኒ ነው ሀቶኖ ወሎታ ቀርቀሩ ዳጎሚ አፉባኒ ፊንጮ ቱቂንሴም ጋሾቱ ዊዶኒ ተነ ካቺ ሱፋቴ ሙርጭ ከዛሬ ጀምሮ መደበኛ ስርጭት የሚገባ ይሆናል። ወላይቱ ቴሌቪዥን ካይማና ጣያናራ ኢዲትኖ ዴራ ቴሌቪዥን ተሎሷር ሳንቺን ሽቀና ነው ሐሳምቦኒ አማኞቱ ቤቃኖ ነው ላኢነሁን ያጊራማ የካንሰ ነው ጮይዲኖ በጣም ደስ የሚል ውጤት ነው ዛሬ ያየነው። ሎጌሻ ዳንቸ ጉማቲ ተቾላ ነውሙ ቶናሁንሴ ሁንሳና ሁንሴ ማሮተ ድርኔቲ ሄዶ ቡርቂቲ ነው ኢኮላና ካይኒ ለሙኩሚና ኦንቱ ማሮተ ድሪ ጌሻ ትንቅቲ ተከሽ ቱሩኖ ምሬሮ ቂደ ባኢኖ ጣካይኒ ሙሊያና ጊዶም ዊሮ ካጂንሼና ጉሙሌሊ ነው ተነኒ ሎቦን ተናጊ ዶም ጣቢያችን በሶስት ቋንቋዎች ነው የሚያስተላልፈው ወላይትኛ አማርኛና እንግሊዘኛ ነው። የወላይታ ቴሌቪዥን ተባለ እንጂ ለብዙዎች እድልን የሚያመጣ የኢትዮጵያ ድምጽ ነው ብዬ ነው ማስበው። የአካባቢውን ማህበረሰብ የአካባቢውን ባህልና ትውፊት እናውጣና አስተዋውቅ እንጂ ድፍን ኢትዮጵያን ነው የምናስተዋውቀው። ቴሌቪዥን መቋቋሙ የድሮ ክፋትን ሁሉ ለማስወገድ ቴሌቪዥን ውራሴ አልቢ ቡንሼ ሁናቴም አልቢ በጥሌኖ ዊሮ ቆላቴም ዳጊተተ ሜሬሮ ሌላኖ ጣዶሽኖ ካጅሸቴም አይማንክኖ ሌሊሸቴ ዶጎ ፋሻኖ ተከሰኒ ሎወንታጊ ዶም sagaletina taggate ana seeru gobbaanni loonsani loossa qinaabinno garinni gargaratina qorqorate loosu loonsanitera dagoomu irko assasiissanota ifedri faymate ministere sagaletina tagichu qorqoroshi biilloonye egensiisi biilloonyu lamukunatonaasusu marduro handaaro loosamino looso baalante qoqqobba handaaru sooriyele dokkeenote hasaawa harisino ሀሳቡ በተላለልኑ ሐዋሲ ቁቹሜ አንቲቹ ካንቲቪ ካላንቹ ፕሮፌሰር ጸጋይ ቱኬው ሐዋሲ ቁቹሜ ፈይማቴ ዋንቴ ባላንታ ራጉኒ አፊናኒ ፈይማቴ ቱሪዝም ምሪርሻ አሳቴ ሎንሳኒ ሄኑኒ ነው። ከተማችን የአገልግሎት ዘርፍ ማዕከል እንድትሆን የተሻለች ከተማ እንድትሆን እየሰራን ያለ ነው።
quchuminke konne garunni gumulatenni handaaru xiinxallono assatenninna woyyaawino looso loosatenni hajote aana balaxo uyineemmo. La'ininte gede Hawaasi quchumi yanna yannantenni lophanni biinfillisino lexxanni afamanno. Quchuminke addi addi owaante handaari mereersha ikkanno gede hattono handaarunni hendoonni guma maarikisiinseemmo gede deerrunkunni afantanno bissa ledo qinaambe loonsanni afammeemmo. Itoophiyu sagaletenna xagichuun qorqorshi biilloonyi qara daayirektere Dukko Heeraani Garbiti biilloonyu sagaletenna xaggate hattono woloota hikkiminnu uduunne deerraansaa qorqorate looso jaba illacha tuge loosanni noota kulte kenote hasaabino kuri loossa 2017 maarote diro mayi garinni loosantinoro aantete foonqe hiittoonni taashasiissannoro raga ወራንሁ ይጥኑ ዋና ዋና ጉዳዮች ብለን ያስቀመጥናቸው የግምገማ አጀንዳዎች አሉ። የመጀመሪያው የህገወጥ የምግብና መድኃኒት ዝውውር አዋጅ 1112 አዲስ አዋጅ ሆኖ የበፊቱን 661ን ሽሮ አዲስ አዋጅ ሆኖ ሲወጣ ጥር 2011 ነው የወጣው። እዛ አዋጅ ላይ ጠንካራ የሆኑ የትንባሆ ቁጥጥር አንቀጾች አሉ። ስለዚህ እነሱ ምን ያህል ነው ተፈጻሚነታቸው የሚለውን በተለያየ ጊዜ ገምግመናል። ግን አሁን በአመቱ ግምገማ ላይ በተለይ አብዛኞቹ ስራዎች በክልል ተቆጣጣሪ አካላት የሚሰሩ ስለሆነ እሱም በልዩ ትኩረት አልኮልንም ጨምረን የምናየው ይሆናል። ከዛ ውጪ ከመድኃኒት ጋር ተያይዞ አግባባዊ መድኃኒት አጠቃቀም በተለይ በየመድኃኒት ቤቶቹ ላይ ያለ ሐኪም ማዘዣ የሚሸጡ መድኃኒቶች አሉ። ይሄ ከባለሙያ ስነ ምግባር ጋር ይገናኛል። ከብዙ ነገሮች ጋር ስለሚገናኝ የቁጥጥር ስራችን እንዴት እናጠናክራለን፣ እንዴት ባለሙያዎችን በዚህ ግንዛቤ እንፈጥራለን፣ ማህበረሰቡ አጠቃላይ በሁሉም ጉዳዮች ላይ እንዴት ባለቤት ይሆናል የሚል ዋና ዋና ነገሮችን አስቀምጠናል። ሰገለተ ጊዶ አላጊቹሬ ከርሳም ጣጋቴና ወሎታ ሰገለቴና ህክምኑ ኡዱኔ ኮንትሮባንደቴኔ አኗ ገርገራተም ሀጁላ አኑንሳ በሰለዶን ቅናምቤ ሎንሳኔ አፋማን ተጣቢስኑ ምግብ ጋራ ተያይዞ በምዝገባውም በጥራት ምርመራውም በተለይ ደግሞ ጥራት ምርመራ ብዙ ጊዜ ላብራቶሪ የለም ተብሎ ብዙ ቅሬታዎች ይቀርቡ ነበር። በዚህ አመት የነበረንን ላብራቶሪ በአዲስ መልክ አድሰን ትልልቅ ዘመን አመጣሽ የሆኑ መሳሪያዎችን በተለያየ የድጋፍም በመንግስትም በተቀመጠ በጀት ገዝተን ወደ ስራ አስገብተናል። ስለዚህ ምግብን በባዕድ ነገር ተቀላቅሏል ሲባል አሁን ቴስት የማድረግ የመመርመር አቅማችን ይተጠናከረ መጥቷል። በእርግጥ አንድ አይደለም፣ ሁለት አይደለም፣ ሶስት አይደለም፣ በጣም ብዙ ላብራቶሪዎች በዚህ ሀገር ላይ ያስፈልጋሉ። የቁጥጥር ስራ ቅንጅታዊ አሰራርን የሚጠይቅ ነው። የአንድ አካል ብቻ ስራ አይደለም። ስለዚህ ቅንጅታዊ አሰራራችንን ከፍትህ አካላት ጋር እና ከተለያዩ የሚመለከታቸው አካላት ጋር ማጠናከር ያስፈልጋል። ህዝቡም ማህበረሰቡም የቁጥጥሩ ባለቤት መሆን አለበት። ሲዳሙ ዳጎሙ ቆቆቢ ሞቲማ ፈይማቴ ቢሮ ላይንኪናም ፈይማቴና ፈይማ ላቤሚ ውሪን ሹባ ስላንቺ ማቆርቆርሺ ቢሎኝ ሶሬሲ ከራቡሪሶ ቡላሹ ቢሮ ወያቢኖ ሎሶ ሎሳቴንም በራርሻ ፍራሴ ኩለም ለመኩመና ቶናሴ ማሮቴ ድሪንም ባትኘ ሰገለቴ ለዶ አላጊቹሬ ካርሲቲን ኖረም ያናሳ ኢኖና አፋማ ኖንሳኪ በሰራ አፋንቲኑ ጣጋም ዳጋቴያና ቢታኖ ፈይማቴ ገባጆ ጀባ ኢካሰንም ላውቱንጌ ገርገራቴና ሴሩኒ ቆርቺ ሺሸቴ ሎሶ ሎንሶኒኑ ኮነ አሶቴ ገርገራቴ ሎስራም ዳጋ ኢርኪሳ ሀሲሰኑታኑ ሁዋቺሽኑ ቆቆቢንከ ሞቱማ ኡቲኖን ከቢሎኝ ገሪኒ ሀሲሳው ቃፉ አዳፋናንፎም ለብሻው ለሙኩ ሚናተናሳሱ ማሮ ሄጅሪራ በርበሬ ክሪ ኬሚካል ለዶ ካርሲዋ ሾለ ጅሮና ሰሴ ጢበኩሜ ቃጣማ ግዳሲኖ ታጊቹ ቢዶኒ ለ አጋና አሻንጎሞ ሚሊኖ ሰሴ አጋና አሻንጎሞ አሻንገ አጋንዶሞን ኩኒ ገሪነ ሀሪንሱኑ ሀኪሮ ጣ ወራዳቴ ሎሚቲ ማቲ ነው ተጎ አሲታው ክሊኒክ ነው ክቶ ፋርማሲ ጮኢቻ ኪዮ ቃፏ ዳቴ ንከ ዶቂ ቅናምቤቴ ነው ሞት ሮሬ ዳጋን ከካን ያላንቱ አኪሮ ኮኔ ሚቲ ማታ ቲራ ዳንዲኔሞ